Ni pediang saubaya pi baroki para loki para jor sa sin syaki sawayom karisol jong ka election MP arajar arpusau kalajan mi artan bati kandidat rengkat bati nong kersian kedik kila kende kamtam kitu kibadon hakatong banpoy syaka jingjom na selong sit don reungut kibayak hun hakane ka election bati bakampau kidon saungut kata i Dr. Ricky Sengkon ka VPP iba Vincent H. Pala ka Kongres i Dr. Amparin Lengdo na ka NPP bat iba Robert Jun Harjarin na ka UDP habapay patsyatura parliamentary constituency don langut kibaya aireng hakane ka election kata ka akat ha sangma jong ka NPP usaleng sangma jong ka Kongres bat usinit sangma jong ka Trinamul Kongres habapay sa ka NPP kabalayo ya ka Kerdan National Party hakane ka election arhajar arpusau kalaya kuntang likisit kata nasilong sit bat naturasin sisen pay yakine ki likisit kibaka NPP kaya kun imat hakane ka kanti ka pamenta ujiro ula lupa ya ka NPP namar kajing yakuna silong bat haturaru kumju kanlong ka bajuat bah ya ka party NPP banpoy syakatong habapay syaka silong sit ka VVP kadai ka bah madu banpoy syakatong adapit na ka surgi pajbah bat ka NPP kan bah ban job ya ka silong sin habapay pat syaka turasin imat hakane ka kenti ka bamenta kayeng ka sem uporno sangma balaklatno kala bandu no ya kane ka sit kabala bon tem labat hi uporno bat ikon jong kumta lada jia baka NPP kan remno na baro artliki sit kata na silong bat natura Konrad ubadai national president bat uba Preston ubadai state president ka NPP kin haban bamdo peleng hakane ka MP election arhajar arpusau paralog la saving sing samud namar bangaong kin haban bamdo peleng henrei ngai piken mau hakapor bab hidang late school ada yo jiro laju ong bayo do peleng na kata kadau Konrad bar uba Preston ru ada yo zero menta ka kanti hakane ka MP election arhajar arpusau kamut iyo do peleng kublay piki para loki para jor. Kita ada media sembiang hakawai pada video kublay sibon.